siak eng tiu clear tu te chibai vek ule tun tu ma hian mani dewa US jet fighter F-15E pilot nilo zok WSO anti mai weapon system officer chan chu nana CIA 10 khovel hriat ngai lo thiamna Ghost Murmur an man chungchang kan soidona he thusiak tu hi pu Freddy VL siama ani hian Facebook lama indo chanchin te ral thum chanchin te ngai nom takina ziak thina kan han in bethuak thuaka ani hian a thulam aron ziakanga kan channel a hian kan on upload thin don ani US chuan kumin January thla a khan Venezuela hroi tu lul Nicolas Maduro man turin Operation Absolute Resolve akal puya kha operation a khan ri sound hmanraw thuam changkang le chak tak mai US sipai te chuan an hmang ni in thu adar chiamani kha kharal thuam khan mi hring beng te ti thi in luhai luak chuak ni ko hriat lo na le adang te a thlen thei ni nan soya mani loka US fighter F-15E Strike Eagle ka thla ka wanga bo pilot nunga thu aral thuam ka chu ale a navigation lamboi puitu WSO chan chuana khan CIA te chuan khowela la om ngai lo nia chal khol changkang lutuk mai Ghost Murmur an hmang ni New York Post chuan an tar langa he thil hi enge ani a om the ni rengem ti te kan thlir ho don ani mu thei lo tangkai le lo om box si EMR chungchang soima sa photila a chen le zual nan khowela hian mita mu thei lo chevel le om ngei si electric le magnet ni phung nei kop electromagnetic radiation EMR chisang sang a oma mobile phone atan radio frequency wave anti bok kan manga radar atan radio wave tho eitur ti lumna atan oven na microwave in zainan le thil dang tam taka laser te kan mang le a heng hoi EMR vek anni x-ray kan ria a CT scan point x-ray amanga MRI hian magnet chak tak le radio frequency amang kop bok x-ray chak chi le gamma rays te chu cancer en kol nan te kan manga EMR te tangka in hei soi se na nelo chati rual chuan ionizing radiation anti ho EMR chak lutuk ho hi chu an hlo om tel hle bok entirnan gamma rays ti de alpha particles ti ang chi ho te an lo om hle a ral thuam lama po laser infrared lumna min petu EMR ti maila radio wave te microwave le adang tam tak an hmang tangkai na sa khop maya bom le missile manglova in biak po na hmanraw radar le EMR mang dangte signal inti zam sak emo inti chet sak tuma in beina electronic warfare EW te po tunla in dona tel ta deu zel mai chutiang ti thei thlona chu electronic attack EA aircraft anti a thlona nilovin EA lir thei te po om tho EMR chu EMR mang vekin an bein anti buayani mu thei silawa in dona turu tak ani then ran thei lo electric current le magnetic field an sei le ila magnetic field chu magnetin a hi phak chin emo magnet ni phungin ngong anei na bial soina ani electric charge kan han ti te electric current kan ti te po hian ngong phak chin aneya chu electric field anti a kan lung hi abik taka pathian siam ti rol thami cardiac muscle ina siam ani a dam chung dai turani miaw wangin a fei tak zetani lung chunga hian pindan pali a oma pindan chunglam dinglam a om timur cells ate chu sinus node anti te anni a chung te chuan electric current electric signal an siam chuaka chu electric current chu kan lunga chuan kalin ati phuta dup mayani a chian le na pakhat chu electrocardiogram anti ECG test a hian ani ECG hian kan lung electric field ate a lung thalo pacemaker vo te po kan ria anga pacemaker hian pangai takalung phuthei turin electric current asiam chuakani
lung phu chol thu tawanga ni kho hrelote lung ti phule tur po hian defibrillators mangin electric current in an sok thina achan chu lung ti phutan tu hi electric current ani tlat wanga ni physics mit atanga kan thlir chuan electric current hian magnetic field anei tel zel ti kan ria anga magnetic field chak zong danglam thut awangin electric field electric current ain siam thei bok heni phung poimo hi ania generator te transformer te dynamo kan ti te loudspeaker kan han ti te le electric motor fan washing machine ho ti virtu le thil dang tam tak kan nei thei chana hi achunga kan soi electromagnetic radiation EMR te khian electric le magnet ni phung an nei koplata chuwangin electroplus magnetic antita ni hetia kan soi wang hian thir an va hip ti na ni lawa mihring min manin min sok lawang tlem thamte ani awangin scientific takin magnet le electric current ni phung an nei ti namai ani ti chuan ilung aphu ani chuan kan zong huang che ti hi ngai thla chuila kan lung phu chu electric current wang ani a chu electric current chuan achunga kan soyang khian magnetic field anei si a kan lung hian electromagnetic EM signal ape chuakin a siam chuak ti na ni uizo lung ina EM signal a siam chu chu mel tam takala atangin CIA ta chuan an khol chang kang lutuk Ghost Murmur mangin an lo man anti he an khol chang kang tak ni an soya hian magnetic force hoilam chak zong le in thak danglam te na a sensor magnetometer an manga soya ni a diamond siam chop artificial diamond achunga a atoms te in rem dan fu chi lo defects mang tangkai siam ani ome an technology man hi quantum magnetometry anti a quantum lam hi ril tak mai ani a soi chiam tur omani ti chuan Ghost Murmur hian mihring lung phu in a siam chu electromagnetic signal electric le magnetic field nei kop signal chu alo man thei ni an soya mel tam taka changa man thei ni soya ni AI thiam na mangin lungphu EM signal le boruaka signal tangkai lo chu an lo clear le veka lungphu lo chu tan na chu khoilai area vel nge ti hrethein mi bo chu an va mutamai ani ome F15 tlak na bul thlale ram om dan te mihring om lo signal dang in rol claim te le thlaler lum emo avot le uizo a taksalum le vot in thlau te chuan Ghost Murmur na tho na konga hiana pui hle antibok athil hriat te process turin hunpo adu rei hle ni nan soi Ghost Murmur hi Lockheed Martin hnuaya om skunk works te siamani he company hian zo chian na achang du lo thung Ghost Murmur hian ghost ti hi mi bo soina ni in Murmur hi phun noi ti na nilovin kanlung hat a thisen luangri soina ni Ghost Murmur hi F-35 stealth fighter amman antum nin soyani bok Black Hawk helicopter an engine chau mek thu report ani CIA hotupa John Ratcliffe le Trump chuan a ming soi fak lovin man ra chang kang manani thuan soya Trump hian mel somli vel hla tangin CIA te hian uizo omna an thria ni na soyani Trump chuan he thiam na hi classified ani thu le CIA hotupa hian a chip chira a puan chuan zela ada tur thu fiam thuina soi zuini classified ti te an classified ti te chukan soi nual to kha omzia thil thei tak tak a diangem lungphu EM signal siam chu hi tlem te tak tak chawani a kan om le Ghost Murmur hi da ta ila lungphu signal lo chuan atanga centimeter som vela hla ani ang hetiang chen vel le ka hla hian lungphu EM signal hi man thei ani trok chau hei hi dam doi in le clinica po adikani tuna kan soi hi doctorin stethoscope manga kan lungphu angai thlane nain anglo hei hi chu kan lungphu ri ngai thlak na ani a lungphu tanga EM signal lo chuak man na ani lowa Vanderbilt University Tennessee USA Biomedical Engineering and Physics Department Professor John Wicksaw chuan centimeter som nilowin meter khatala da tala
lung EM signal chak zong chu mun sanga thena mun khat vela atla hniam dayang KM khat vela hla phei chuan na satakin lung phu EM signal kiamang ati a John himituru takani a thian tenen riat na thazam nerve la chuaka a magnetic field te chuak ma saber tu te anni Union College New York physics professor chat orgel po in Ghost Murmur hi khovel magnetic field le leilung le mihring te siam chua electric current in ati boy mi alawanga yang heiba ka hian ramsa ui zo te le adangte lungphu EM signal po clear ran vek anga yang ati a boi thlak mel khop mai a soizel dan chuan centimeter chin hla a chau mihring lung EM signal hi man thei ani AI mangin patran maching po ti ni sela kilometer tam taka changin mihring omna hriat theina khop lungphu EM signal aman theilo he signal chak zong hi kilometer khata mun trillion khata thena mun khat vela atlat dayang ati ani Trump a soidan anga kilometer somli ami wa chan chuak anni chuan EM signal hi akiam na sadoi doi khopang le Bradley Roth Oakland University a physicist point Ghost Murmur chu aum thei ring lova achunga scientist pani te soyang tho lung EM signal chu centimeter klem te atanga te chi ani thu a soi ve bokani heng thulak na te hi Scientific American atanga lak ani American ho hian dot an soi nge alo ni tak tak ti hi kan sabik lova tunlai electromagnetism lam thiamna ommek kan thlir chuan scientist pathum te soi khia diklap mai US hian heng scientist te hriat lo technology dang alo mangtel ani angem zo na poimo ani hei hi science le technology lama US san le ropuizia kan ngai tu chuan Ghost Murmur hi an nei tak tak a oi om fu a king scientist pathum te khian an hrelo po alo ni theye Ghost Murmur hi om nge ye om love kan ti lova chiang taka hriat a harri ani khovel ngai venani miaw wangin kan han ziak le thot ani hi nakina thu chiang zok kan la reve ma na le khati chin kha pu fredi VLC ma thu ziak ani F-35 chungchanga hian Indian Defense Research Wing lam hian engemo hi han ziak thar le thina fin fia tak thei silo government to government lama indoor tur ang deung te po in signal te po in pele ani mai theya Lockheed Martin lamero hi chuan government to government ani lo chuan indoor na hi kalpui to lo tum ti te po soi om boka thu thara om le kan ron update zel don nia kan channel te min lo ngai thlak sak thina kan lom hle maya in zawain ngai thatu te lalpan mal som le theu cheu ro se